Dipurong supiadung langmili hawa along aiwa hem ihum natta kontraktor pen patang pipeden. Kari ke dingpen dilhi ramlela maitan along hemprek ke hangdam armu puthat theri ni phai thongkep arni kari ke dingpen hemlong thu kachewang. Ritu naya gogo MT kacali abang pu Facebook along Karbi ke phan kapin reng aputhak NKSA UKSA lapen Hills Trinity Society atumpen Lambang kacetong. Kardom prime time long pen liberta than bang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha Karbi anglong lapen di mahasau suri suriara theri ni phain ko rasir kep arni det pe rong supi new dilhi rang rila maidan along hemprek mate autonomous state apartment kachisong nam sining long lepading dang lang api theri ni phai thong kep arni keda mahut keron akari ki ding pen thot hemlong thu nang chipang nu thu rentilo non apong kachisong dam ahut article 244 ateng Karbi anglong lapen di mahasau aphan hemprek mate autonomous state nang pinangpo laso akemang pachunji aphan Hembrit kelang Minister Sarpo apan pinpur alo prajur tekang. Kacesong along National Federation for New State akon chun bang pencenglok pen an kacesong apin po atum chetong dun puta kat news along Britanang le. अपने जमीन प्रोटेक्शन होगा अपने राइट प्रोटेक्शन में लगा अपने डेवलपमेंट होगा कार्बी आंगलोंग अपने डेवलपमेंट होने से आसाम में डेवलपमेंट होगा आसाम डेवलपमेंट होने से इंडिया डेवलपमेंट होगा क्योंकि कार्बी आंगलोंग एनसीएल में आसाम का अंदर ही है और आसाम में भी इंडिया का अंदर भारत का अंदर है और वो जो हमारा मांग है ये संविधान है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पहले की तरह हम लोग जो मांग रहे हैं आर्टिकल 244A संविधान में जो लिखा हुआ है अभी तक सरकार ने हम लोगों का बात सुना ही नहीं अभी तक इनिशिएटिव भी नहीं लिया लेकिन हम लोग लड़ते रहे मरते दम तक लड़ते रहेंगे हम लोग जो ये आज यहाँ धरना पे हम लोग बैठे हैं ये लगभग 30 साल पहले से शुरू हो चुका है ये आंदोलन और ये आंदोलन भारत की संविधान में जो 244A आर्टिकल है उसको लेके ये डिमांड हुआ था और आज तक हम लोग का डिमांड एक सपना ही रह गया है आज तक ये जो हम लोग का मांग है ये फुलफिल नहीं हुआ है इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उनसे हम लोग जो मांग है ये जल्द से जल्द फुलफिल करें इम्प्लीमेंट करें 244A के और असम के अंदर जो हम लोग का ऑटोनोमस स्टेट बन सकता है जो धारा भारत की संविधान में उसको लेके हम लोग को जल्द से जल्द ऑटोनोमस स्टेट चाहिए Dipu Police Reserve along kedo Tukeswar gogoi lepen bijumuni gogoi asopo Ritu nean gogoi inut MTech kachari abangpu Facebook along Karbi ke fan kapem rang aputhak NKSA UKSA lepen Hills Trinity Society atum chelangsi Ritu nean gogoi ahem theri ni phai thongkep arni humri damsi isi lamdon kabachatok pon pado Lamdon along kachatok pon lake kewangji arni sitame Karbi anglo aro kedo khe afan anta lason pimren longlelo jongsi pinremlo pulote Karbi customary lo arona tengpen ronghang rongbo keng ridia cho hangdam nang ipusi sodak pen lamdon alo along ketok pon padu lapen alang li inut tok lang ke thek athere lason alam ke tok thap apot sodak pen pimrem lo pota NKSA amaipu sarkurim milik pen pherang ke angno pachini dun Tipurong subi pen chikoi not langmili hawa along 2015 16 lapen 2017 anekan abhai aiwa scheme pen kikim kerang ke patang ponbek nengji ahem ihum nata patang tesi anu jogdat sumprong do lapen penan adim ke ahem kikim asimsat amata awi pusika news anong bertanang le Kiduk det hemrit kachu kimji aphancha kongkabe atum phansi panongsi aiwa hem pajir ponlo sitame kikim kerang pi a contractor atum ame thangale kachema thawang a jok pinya ni ata kikim kerang ahem patangwang bedalo langmeli hawar along pangrum petpen rong cleaner cap do la rong cleaner cap arong along adontina phanta aiwa hem pajir ponlo la so ang bong pen dorsing terang arong ta irong lo dorsing terang arong along adontina phan aiwa hem pajir ponlo bon sitame ihum natta contractor pen patang pi bedalo aiwa hem kikim kerang ponji aphan tangka sitame pajir ponlo sitame contractor ame thang ale phan kachema thabong ajok pinyar ni anta aiwa hem tangte pin lopusi ongdong arara tum kat news apherang te kahumri dam hot nang pachini dun thengpi thengpa mo bakuli bakla nane nana ni yong nuya kerap do chukim thorong na pusi hem sorban chingwai lo so chingwai pen ma se la si comment tu lo government na hem nang karaba hem ni aprang mitum मेके चोहो नागे प्लुंग दु hem su hai aiwai hem hai aiwai na pi ho ba ni li ladakh sikkim lo
daki mai nilai cipulo abiti da biong tuk chet na tuk sina mat tuk bom adang pathet tan nge nilai mage ahen nang le bom ho bang na bang ahen nang le ho bang ahen na tang te nge nilai putulo ahen tang te hem ke nang kin tanang ne nilai chori ye kasi nang pi pulon da ahen da tang ven nangi ahen da miseni angke ating na dip mo Acha rong hang sang ho nangli ning do ma labang so a hem nangli tum phan block pen a ewa ya hem lo la si labang so a block a hin pen nangli tum phan labang so a hem nang tiron aning kan ke nili la simpai na pulo mati chini ne ala mang phu bang ke ni li chini don de dalo eni mani bang eni ning ko so aning kan na por lo la se 15 alom si nangli la nangli nili la 1 year selang la 1 year pulo tang 1 year selang ante penelo 15-16 15-16 lom lo 1 year selang 15-16 lo ladak la son sini tumar julong je rong pen inut ke klem pi dodo oi la si ladak nangli tum kadu ka ve phanang tumarong phanang ke klem pi bang abang formen sini igma oi la nai klem pi bang formen munili nang thalo mijing leng sini li phanang wan pi lo e kon na chukhuli don lo e kon ni tum de na bag mari beng do mati langpi dengi beng la bag mari do mati di dak si khuli lo dak si khuli sin li tum paisa ulai don lo hem nang wan Nili tum si lun cendun iksi ting mina chen nam si chik debi klo nang ente la so ai hem nang le tum ke pa tangi phana tum ning hang ma hang he hang ile tanang ge kita ke la nang ki kimpi abang phu phan chini ma nang ke rap pi ba tang hem la dak nang ki kimpi la so hem nang ke wan pi abang phu phan chini ma chini ne bo nang le tum along la so ewa ya hem along pe nang li men ma man te nang li chor amen lo la hem ki long amen pen ki long lili long la non magom so opor phandina praman birta mungton ponik sina Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic showroom near SR Petrol Pump, Difu Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanch, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam thu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhina Mopi Putat Bertalo Wangtulo, Difu Joint Director of Health Service as Hemaduk, IDSP Conference Hall along Terini Python Cap Arni, Jor Kichiri, Arta, Mate, HH Meris Aputak AC Krungsa Amai, Padupon. District Health Society Pen Kibila so Krungsai Amailong, Karbi Anglong National Health Mason Atum Cherap Chetodun, Krungsai Amailong, Pinso Someke and Arta, Koansi, Donang Ji Lapen, Donang Ne Aputak Chetanchimu, Lapen. Chorka chiri nangji arta lapen hem kaboche ke pangjang nangji alam ok pran sai phwa tumsi kajetong ara phan than pachini Sarkar pen thingpia dolong alar RCC dolong kelar je phan penana nikan pen kengkam chijor ponno bonta harogar sub division arlo korkanthi alangra thak ke dona dolong piniar ni anta kachelar mate pariwarton dundisi ephonga dolong ateng dowera son si theklong
Langhin MAC constituency arlokedo laso adolong thengpi kheno thektik ajok den dakhat lapen langhin ka chelat arat jesemet pen lokacharli asomar ka chelat phirimi melo non barla wangcheng apor laso adolong afan langke thep pon phin punute ronga sor kachik sak the uji puta ronga sor ningri renti lasi korkanti thengpia dolong pen RCC dolong kadlar ji afan Karbi Autonomous Council kachari ke thege dinga tumafan rongarat towar cholang renti prime time berta bang na pansikang ton pon eklo lang ibom thaka news china dume thangme kurang thu